Ako se bojite ili jednostavno želite provjeriti je li itko spojen na vašu Wi-Fi mrežu, a da vi to ne znate, onda pogledajte klip do kraja. Prvo što treba da učinite je da odete na ovaj sajt, čiji ćete link naravno naći u opisu kao i uvijek. Kada dođete na ovaj sajt nemojte se zaletiti odmah na ove linkove, nego scrollajte malo dolje gdje ćete doći do ovoga Download Wireless Network Watcher in zip file. Obavezno to skinite. Možete i ovo ovdje, ali morat ćete instalirati, tako da vam je lakše ovo. I idete save, može na desktop, to je jako malo programčić. Kad se skinuo, ovo možemo zatvoriti. Dobit ćete nešto ovako, idete dvoklik, raspakirat ćete, možete sve, ali dovoljno samo ovaj exe file, ovo možemo isto skloniti i opet dobijete ovo, ovako nešto, dvoklik na njega, run, i ovdje ću vam sad ispisati sve uređaje koji su spojeni na vašu Wi-Fi mrežu. Dok je ovo ovdje crveno, evo sad kad je zeleno, znači prestava skenirati. Sad ću ja spojiti sa svojim Android uređajem na Wi-Fi mrežu. Evo spojio sam se, idem ponovo skeniranje, inače moj telefon je Samsung Electronic. I eto tako možete saznati ko je spojen na vašu Wi-Fi mrežu. Tako da to bi bilo to, do sljedećeg videa, ćao! We don't give a